Bosta setturi kienu minsija mill-budget għall-2020 fosthom settur ieħor li ħoloq il-Partit Nazzjonalista, is-settur tal-iGaming, li grazzi għalih Malta qed tgawdi minn ekonomija b'saħħitha. Net News affaċċjajna lil Silvio Xkembri, is-segretarju parlamentari li taħtu jaqa' dan is-settur, iżda skontu mhux minnu li dan is-settur kien minsi. Għalfej fil-budget injorajtu għal kollox is-settur tal-iGaming? Assolutament le. Kien għalhekk illi urejna lil Silvio Xkembri l-paġna li titratta dan is-settur, paġna 71, paġna li fiha biss 3 paragrafi. Naħseb forsi ma rajtux il-budget speech. Fil-fatt rajtu hawnhekk. Fil-fatt hawnhekk f'3 paragraphs ma' imkien bl-iGaming imsemmi is-settur. Jiena għalhekk qed insaqsik jekk insejtuh xi għax daqrajtu mu imkien. Naħseb ma tafux kif taħdem l-industrija. Saqsi tkellem mal-industrija u jgħidulek. Ġifieri ma nsejtuhx. Anke bl-evidenza tal-argument qudiemu, Silvio Xkembri baqa' jmer il-fatti. Net News jista' jiżvela li mid-diskors kollu tal-Ministru Edward Scicluna il-kelma iGaming issemmit darba biss. Dan meta bħalissa s-settur tal-gaming qed jaffaċċja sfidi kbar li hemm bżonn jiġu indirizzati.